Pemirsa rangyane kewentenang LPG 3 kg gas melon sane kepanggih ring Bali dawag sabotara rahinane lintang kauningin nanten je sangkaning kirangyane kuota LPG 3 kg. Nanging puniki memargi sangkaning mewahnya kewentenang pangkalan ring Bali kanto siang ngatus pangkalan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ide Bagus Setiawan, Risampun Mabrik Bagan, sareng Pertamina miwah hiswana migas, ngodarang nenten wenten pangirangan kuota LPG 3 kg, majang wilayah Bali ring warsa kali tali 24 mangkin. Nanging ring warsane mangkin, kauningin wenten pawawah kewentenan pangkalan saking 3 tali 500, ring warsane lintang, dados petang tali 400, ring warsane mangkin. Nincap 900 pangkalan ring Bali, mawinan wilangan nyani nincap mejanten jatah sanikatime ring sajroning pangkalan makirangin. Lianan punika ngawit tanggal siki Juni warsa kali tali 24 pemerintah sampun ngawit ngomargyang sistem pemberian LPG 3 kg nganggen prasarat NIK. Regulasi nucap wantah mekanisme sane kemargyang pemerintah untuk ngilehin mangdane barang bersubsidi sida anut sarang tetujuan nyane. Sinarengan ring pemargin regulasi pemberian LPG 3 kg, tim gabungan Pemprov miwah pemerintah kabupaten kota rajak tedun ke lapangan untuk laksanayang monitoring miwah evaluasi. Asa punika taler nampenin indik pakeng krama sane mewah ngerereh LPG 3 kg, tim taler ngelaksanayang operasi pasar ring sawetara genah. Ngenenin pemargi nucap pai ketandane rajak memperkanti sareng Pertamina Patraniaga saha iswana migas Bali. Pai ketandane ngaptiang majang kramane mangdane sida nagingin kriteria untuk moliang subsidi ritat kala numbas LPG 3 kg ring pangkalan. Winata Bali Pos nguningayang.